Odiati voice na kwa chino makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity rizobe bironi 12 byo ku 11 kandi izoba nerirwa kashatu aninja kwisi aho amakuru Agacencwire nyuma yo kwisi yahebisha mutwe otakarga aha TV West. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka kuona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Agacencwire kireki umuriro gwacecereze kibanda cy'ebitanda nebinde bintu ebirukusiya miliyoni 30 muri mbara okabizo umuriro guriyo nkoraki bigurara bizana nemundu tima bababize kurazo umuriro nemundu tima abatura babufunda omuri banda nabasima government abo kutunga obuhereza amizi kugabire enzura kebire negwa amizi gargeru kurugatera Museveni yasiba Palisa na Butebo bamshaba okubaha amakoro kurwanisi buraryemermo. Palisa was being attacked by cattle rustlers. Ebe asuro kitai Palisa etunangula lose akoko etaitu. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka kuona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Mbabazi Charity agana makuru Agacencwire mbwijire abatura bo mukijungu Mbara City bagwerwa kagwebwa nyuma yo mu rugutamanywa ahigwarga kucecereza ekibanda cy'ebitanda entebe n'ebindi bintu by'amashanyarazi aho mukijungu Mbara City ebintu ebirukusiya miliyoni 30 nibyo byahiro mu rogu okurgira abayirebera nagabo najango mu rogu gwatankasha hamushanju zihangwe biti bamwihigwarga banterese ngo mu kwata amashugani then kubija mtikanga tukashanga amajuru gasya nuko kintu twayiba twafuna batiyamba ba street kid n'abadakabiza n'abantu bijaho batiyamba turariya yifetemeri yo mu rugwa kwate hakigenda tugezo kushabwene bamwe bane bashobora side yo kweruguru abandi kuri ifoto zishobora byaturemo kuko mu rugwa mwingi kwabaruka rumwe kandi rwawiza binamani Anatolu bashija orumukama w'ekibandeki nagira ngo yafirwa sente ziri kwika miliyoni 30. Abandi batura bone bajangwa mu rugwa komoka kikondo cy'amashanyarazi na naba rukose nyamahiye n'ekibandeki ugabinjira bagira ngo mu rugwa kikondo cy'amashanyarazi abandi bajangwa bakogeza hari inyama zempu mu bare dumu mwene cyo tujya nduri polisi runetereza ngo gukeneye kwegereza amashanyarazi niboga leta bizo mu tsinga kose cyo n'ekibanda cyo mushisha yanashobora tekeza handi
tukachimanyira ngo abantu bafera mu konga tubafera mu twakakunya tubafera mu konga nekaba bazikizo mu kurere bafera mu ninga tubafera abaturaho n'abayitombwitira polisi ahubwo kwikahamanya chereza bagira ngo Bob Wine yaraba ibizo musinde dizire kwata Bob Wine ndatiya gas bakwera batera bareta batuyambe chapu koga bizo omuro guriyo nkoraki igurara bizana ne mundu timo baba bize kurazo muro ne mundu timo nakura government ekintu kyabaho inogwaro emergency yaho naho akwa mbaratite ne town mpango sheme kwa twine emotoka bikurenga nka emotoka 5 emergency yabaho ekimotoka kirabuke kwisha at 50 hajire bintu byabata kuzinga kutekereza kimotoka kuruga polisi kije kika kandi ibintu byakoze kibyaburo ko cyangwa twatwine ekimotoka omukishungu no muro kwa kutabukishe ibintu kwa omugambirizi wa polisi y'ekyanga kya Ruiz SP Samson Kasasira yahamye makuraga ko kushoroza kukiriyo kugenda mwisho kandi ntutekateka ka polisi ubumoro bino gutandikira kakatari kabenge ngo bamuki tutekateka mu muntu gutandikire aha wa TV West Susan Charsima Susan Charsima abatura ku rwumbyaro ebya division ya Bufunda bari aha kutendereza government abo kubaterereza emhanda yabetwire n'ecumbagiza obuhereza aha bweshongeji nabasima President Museveni kandi bamutenzera obuhangazi Entindu ibiri orwakigera hamwe na kemetozo ezero kushangwa mu division ya Bufunda nizo zikozurwe umwaka gw'ebyesento gwo municipality y'Ibanda eziherizeho miliyoni ezero kurenga runana ezineza box culverts kandi nizikoresebwa abatura ku rwumbyaro nka Kibare Kigera Kemetozo hamwe n'egomborra ya Rukiri kandi ziri kutongozebwa abatura borekero kuzakozera ikihango omukuzingamya ntunguka ombicweka byabo twine mberambi yo tindo rwiturwa Kigera amizi kugabire enzura kebire negwa amizi garge ruguru gatera gatahirira amazu g'abantu gatware ibintu by'abantu mwene mbere birerinda mwene hatwareze koro tindoru embera twine nungi amizi tugashitera mwene tusima gavumenti abo kukoro tindo rwitu abantu bagira ngo emyaka yona batwire nebatahwagabo kukora burungi bwansi bitu bibe byabusha konka twaguma tugizaho nsitaha amabare amizi ngagatwara nsitekaho nanko obudeya gaguma ngabutwara konka twakire tukatera umuranga na government ekaturira hati nukukureba bakiza batwora urutindo rwitu mbwene kukora urutindo rwitu ito nsima government ya movement sonka meya na timu yanje kuja kureba ngo umurimo wo gutwaguma kwasa kandi kureba ngo mwakurezera ki abantu twende byentunguka byeyonje sente zagira bishate usana mushanze sente nyingi mu murimo wo gukozera aho wamanya utembo yagira siminte yagira mabara gagira reba za wires and binding wires biriya sente nyingi nawe cyo ushaka cyicumhe oyihireho entindezi hariho n'urwakankurwa urya hakorwa kandi orunoruza kuhezaho miliyoni eziri kurenga 300 RDC Godfrey Mbetegerize arukutongoza entindo ezabashabiro kume cyo bakwasire kandi nabo bahaya kwa President Museveni akaruru yati yo museveni yo buri kume cyo mwakwasire ahubwo ne yabashaba banyongera kubashaka akaruru ka President wacu tujya kumuterera akaruru akane tegateka kagerezeho buri omwana uko akora na hakoma mwentu abantu saba government kuyakubane tuyikiriza aba bakozuro rw'ortindo bize bagaruke bastero hakanya kitako yakaguto kitu abataka bagireki nabo baganyurwemu akutongoza project ezi echombeko cy'ishomero rya Bisheshe Primary School ekimazireho miliyoni 19 naco kitongozibwe gasha kwa Timothy Mushabe
Webari Timothy Mushabe Yoweri Kaguta Museveni obwa hator kushirira karuriko bwa president enshuro ya kana yasibo mu district ya Butebo ne ya Palisa oruterane rwokubanza rwakorwa Kameke Primary School grounds mu district ya Palisa aho abahadzizube bamshabo kombeka amashomero gebye mukono no konjera makoro kwenda kurwanisa ibura ryemermo. Yoweri Kaguta Museveni okwise bendera ya National Resistance Movement omukushirira karuko bwa president akenchiro ya kana yavuga n'abahadzibe ari Kameke Primary School om district ya Palisa. Abebembezi bamugira ngo mbaro bw'abantu abatine mirimo na mnonge mnyeto ni mwinji kandi nangwa ati bine bukugundwa kumshabo kuombekera amashomero gebye mukono akombeka n'amakorro kwenda kumara hwibura mirimo. When we go to production, Your Excellency, micro irrigation activities to improve on production have been undertaken in Palisa and other projects as follows. 5 demonstration sites were funded in the sub-counties of Opateta, Palisa Town Council, Kamuge Town Council, Kameke Town Council and Olok Town Council. President Museveni yagira ngo myake hwira abantu ba Palisa bakateganisibwa entaro ngo bitu government ya NRM kareto businjo mchange echi ni hangaryo nabari kunyweze byo kwerinda. Palisa district originally used not to be what it is, especially with the road that is coming from Tirinyi, Palisa, Kumi. Now we have the best road in eastern Uganda. Palisa was being attacked by cattle rustlers. Ebe asuro kitai Palisa etungangula lose akoko etai tu. Palisa yalerumbiriwe abantu abo abaizire okuiba ente. And also was a battleground with Lakwena. Araibo boneda ne atubena jaune jielo Lakwena. Tete chitundu kino cha Palisa chabairemu olutalo lwa Lakwena. We had a big battle with Lakwena at a place called Kait. Where is Kait? Poto jauna se jielo agogo ngonoi atutubeta nenyata ikaiti. Aibeja ikaiti ane. Twabaino olutalo neneino no Lakwena omukifo kibaita ekaiti. Oguhona yagamba byentambro mu district ya Palisa ebyabire biruku bibito bwataka bitungura. Where we passed on the road, there's a very good tarmac road. Eje tubitire babaire kolansi ensaino nena titoruni are roto lo ajo kono lo aja ekola soma. But you ask them whether they sleep on the tarmac road at night. Ingista espapabe ijoto enenete si okola singon kware mulambalo mukolansi oba munzireyo ensa obwire. Ahabyo bwegese President Museveni yajango bwati bine kureka ngo burugombora yatungisha muri ya secondary ya government kandi gona magombora gataka tungira amashomerago nigija gatunga. Let me end by telling you my concern about school charges in the schools. Akoro bonga limokinesi yani ngosina tesinyo ane ititachere itunga isiriginyo to musomero. Since 1996 I've been against school charges in the schools. But some people insist on bring back charges. That's why I decided not to quarrel, instead to show that one can teach these children without them paying money. Nagira ngo buri district eshemero kwe nirwaro ruhango kandi mu Palisa magomboro 18 gina marwaro gaharengo rwa health center ya kashatu kandi mukaga gataka tungire nagwo ngaza kutunga mu kirere kwija no kurwana sobworo. 3 other contributions, but I don't have enough time to go into them here. So the 4 words: akiro awon, peace, aipuch, development, apol, wealth, abar and jobs. President Museveni yenchakare naza kushirira karuru mu district ya Budaka na Kibuku. Ndi Anita Atkunda. Babere Anita Atkunda. Major General Mugisha Muntu okwatire kigombe cha ANT Bendera ahabwa President Elizoba yaisia ekiro cha kashatu omukushirira karuru ombisheka byechanga cha lango ahabantu babirijo mu district ya Apache bamoreka okwetombwitwa kwabo ahabzubu hebibine.
General Grigore Chamonto okushirira karoro kwerizoba omu district ya Apache omuchange kyalango yakutandikira omugomborre ya Ibuje kandi okuza kuhikayo yabanza kuteganisibwa bw'entambura ahwemwe ha motoka ze ezero kumugenda enyuma yafumuka omupiira ahabwa embeera mbi y'enguuto. Bitu na bwa nyuma motoka kubaheza kugikora muntu na timu ye bayiyongerayo aho abakazi omugomborreje ya Ibuje bamorera ahabwe nako eyibari kurabamo ahabwa abashija babo abakwatirwa mu bikwekweto by'amahe agatirwa hanyanja. From Lake Chok. Yes. That's where they were benefiting from. Yes. They will get money and pay their children and whatever. Yes. You find even if somebody they are chasing this family men, they'll be chasing their children from the water and they may even die in the water. Yes. Ekikyagemesereza General Muntu okuzaha mwaro gwa Kayeyi nukwe kubugabuganaho n'abashohi kandi okwebibamugambira byaba bitakutanaho n'ababanza. We are not supposed to do at all. The other departments of government that could deal with those issues, the army should be prepared all the time to defend the country, not engage in things which are not part of their professional trade. There's one here who's complaining that the husband was arrested yesterday. Up to now, they want about 300,000 for what? Fishing. That's what the problem is. Because the moment you get the military issues like that, imagine now, corruption. Omnyanya ndijo yiyazamo eminyeto bayetombwita barukugambira muntu ahanshonga zabatahi babo abarukufera hacheyo. Bavuga bagende bwere si kikumi si bitano si rukumi kati bari mu mitwaro. Mubanga tokimanyi ng'oli president w'eggwanga kitegeeza nti olemeddwa obukulembeze. Ate ekyennaku abaana abagenda mu Buwarabu ensi za Buwarabu musenyu mwereere kati abeeri be bandibadde nga bajja eno okunoonya emirimu si ffe abo waffe ogenda eri. Muntu yabaraganisa okukoraho emishara y'abanyamahe babase kukwata abo abarukurya sente z'omuhi w'omushoro kubaramutorane nka president wa Uganda. Sente ziva eri zo savings kubanga mu nguzi kati ekyogambye aba World Bank banoonyereza esente ez'eggwanga ezibbibwa buli mwaka ziri biliyoni 2 ez'esente za America, sente nyingi nnyo. Kati ezo bw'ozisevinga n'otandika okusasula emisaala emirungi esobozesa abo abakozi ba gavumenti okwebeesaawo. Kati corruption ziri entonotono nga ku poliisi kubanga abasinga obungi mu poliisi abalya enguzi kulw'okusanga nti talina kyakulya eka na family. Kati bw'obanga tanayongera musaala n'omanya nti ono omuntu tumuwadde sente ezimumala enguzi gy'alya tagirya kulw'okukola ki kulw'omululu agirya okusurvivinga. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Babari Ram Edwin reka tumireho ntugaruka nagarukurataho. Agarukurataho nagakushyikibwaho Movit nerwo mite nebijumana ohizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba nezibawe Kukundeka mwana wanje hataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereke cya Christmas omwakogu ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereke cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu Agarukurataho General Muntu yasibo muri Apache yabaraganisa obuhereza. Over areas that we want to put effort in, put in money, ensure that all people can access good education. Agarukurataho gabanaga kushyikibwaho Movit nerwo mite nebijumana ohizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba nezibawe
Kundeka mwana wanje ataba kuguba mofiti bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited einitaje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera ekitereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu omumatajaga. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited einitaje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera ekitereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama brand, Wentuha brand, Shuku brand, Burere branch, St Kagwa brand, Kaboye brand, Chanjenyi brand, Butare branch, Marinde brand, Mbarara City brand hamwe n'itaje ryagwizibwera erirukushangwa Mbarara district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi bingi tera noti 32 chenda nemwe noti 5 shanje namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka. Skylight Hotel eresora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Kuruku bujwireje turupwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera ikitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 ekirukwiza kwata hasi nehiguru okumara ebiro bishatu ebiri 12 byokwezi ku 11 chenjo jo mu chai 15 byokwezi ku 11 chegego mu chai 16 byokwezi ku 11 mubendo mu chai tisate utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutaha mune 15 kandi notunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025
emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Abacedent na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano okozesa Abacedent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. Abacedent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Abacedent na Fresh Up dero oyongera kusheka mu bantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Abacedent na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo mu muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumba na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishtere cyanyamurungi ahiburiwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze eshatu kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otihireyo rere kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 nemigabo emitwara 5 notungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 25 nemigabo emitwara 25 notungo mugisha go kwangure nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura Chitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka kwa miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi. Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itanu. Narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itanu ina emwe. Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata.
Kurukayo mukahomro Ministry y'amizi n'ebyobuhangwa negira ngo ehereze kutandika okucondoza ahacarugirire h'enyanja ya Marusi kwihinduka ekabe ya Kinyazo mu district ya Kabarore. Jona Nsingwire na mshashi wetu wa makuru mchangecho katurebe birukira. Enshuminche hingwire abatura ku rugo mugomborora ya Kasenda bakargayo bayeterera induru bwa nyuma y'inyanja ya Marusi mu district ya Kabarore ibaru kugira ngo batwire no bataho mizi agokoreso mu makagaba mizi gayo gakahinduka gaba gakinyansi okurugera hari Samuel Tinkasimire orokora nkashoshoro Gisto Ministry y'ebyamizi n'ebyobuhangwa yahereze kutunga samples kurugaha nyanjeji okwenda ngo bakacondoza kumanya n'iki cyenyine cyatumira mizaga gahinduka erangi tukamara kutwara zina kwesere samples mu laboratories kandi usumbi butalwahara tujya kutunga ibinyakurugiremo kandi tusobole kwabura abantu no kusobora habwa cyamayizi gano gahindukire so okuseruza cyane mu laboratory results zikabiro okurugera abatura bino kutina ngo amizaga gabasa kubaretera indwara kandi ngo bwa hatu babasize kugatunga mu indwara zitari zimwe na zimwe ezirumwe kirukano okuzimbenda otiriho no mubiri kubarya baheza kunaba mizaga ito kamisota and environment bine kitongole kiti Albert Water Management Zone kandi umurimo gwacyo kikara nikihondereza amayizi omuburungi bwago nombunyi bwabo kuchakete nabwe kitulenga kukondera ebisaru tugenda mu nyanja zaitu Enshuminche hingwire district ya Kabarore karangerera kuyahereze kwandika abantu 3 bine ndwara ya Bilharzia obwaka kumweru kataha nyanjeji kuba niyerugirire hendwareji nakwadwezinga abantu ngo amayizi gano baleke kugakozesa rundigarubatamu kucya government we authority itaba kugwito baramara kutugambira kicyo gukora na amayizi yabo babatura nabagira ngo ihiriwe cyamizo mu nyanjeji kuhinduka gakabaga kinyansi nese bwira mizi gayo gatandika kubera nkagariya hamahega nigabira nk'ishitagata gatero shanga nigabirira kino wabajyo mu rugudo hari no gahura gamara kuzagaze muke kintu kigajumbukwe gabire kagari kubira nkoro kureho tekereki oyebuza agashitari shitagata kanenyanja katayiri nunji ecyagikora bote niki ngira namazima itwa abantu ba Kasenda Nyabweya turimo kutinirira munonga kandi noreba geherire ibintu bingi gariho isomero secondary primary turimo twebuse kikwenda kure two mu nyanje jo yaberaje kurugamo kendi kuvura bundo mu rukaka tukashangaga tuyibundi gaya tukahwerekerera ekitingumanya chondozi bona mu tureretere minister wa webyamizi aija chondoze achebera mizi arebe ikintu kiri hasi yago mizi Gideon Ruta uri kansara wa district habwe gomborora ya Kasenda nagira ngo government inekura kuseho kucondozo ku enyanje takabahindukira mino ga ruguru ari umuriro ko hasi azani kubasa kuja kwimuka heciro kimwe ekayidi kwaza kubandiza hone yanje protect my life Mr Chairman omujenyi mukuru nitwenda ngo cyo condozo bwe twashanga ngo ko ari umuriro kutaka twocize turabure abahikene n'cijoro ngweco bashangwe biruka tabakebere bamanye ikigo mu mizi niki ago kuba twino kutinirira munonga kandi nikikozesibwa ebintu binda ko hariho rugudo no rutwara abantu bingi no libisomero nanka secondary St Paulo primary Nyabweya primary school zona zihirire nkahe aho kandi rone sentibi zihingurize nyanjejo gasha kwa Jona Nsingwire Omuganda makuru obwehuru yo kubyara MT mu district ya Isinjiro heru kugenda mu misho bamwe babyare mu 15 omucyare cya byaruha omurukabingo Isinjiro ubwo abahangu bari kugumiza muno kumanyisa abantu ngo bugoreza ibyo muyaga no mushana mwenge bireserwa inshoza zijire busho mu district y'Isingiro babarukura amashomero batura mu kwerarikira bwo kumanya ngo shayona ebyombeko by'amashomero nibigenda nango no kuburaho kwihenguzo kutekeseza abana nza kwezo nisomo ku wishomero kurebeka ngo taza mu nyamiswa nkente na nembuzi ezakubasa kurisizwamu rero zikasise mukayitwagira ki kayitwabyara hati tu mu cyaro tutanakire kuteka nkabeta hundi wimukabura kasese no kora budget yo gora makara aho kwa tutwinenga no twahirwa abo mutasako bakaturekere miti kimanyisa ngo itu ngabekereziya na nishomero twakaguruka aho kuba twafuninga komsake kuzibora
atutafuna y'abanyamutisa bajyatse ryaremti nyensi y'abasista bitu bagume bafuna kusenya hati omipasa ko yayigita abandi bantu abatanshire huru yo kubyara emito mu nshozi batyo babyara emito 15 kandi bahamya ngo hurege baza kugitwara mu misho bakisingiro yone gizire emiti twabyara emiti omwanya gw'urusozi ubwo mipasa ko etakuturamo kandi uguta kubasa kwija gumantureberera konge kirungi twabyara mu mwanya gw'ekereziya kandi hariho n'ishomero so ntujya kushaba ngo abebembezi b'ishomero abataka b'umwanya ogu abakristu n'abandi bona bakuturamo batwere kugira ngo emiti y'igiti yafa bagireberere kure ikirize ikigenderwa kitwagibyarira emiti ino mugasho kwitwa abacyara notema mutoteka abana bawe batekera barya banywa obutinengu nobutine cyo kuyamba cyakandi na n'umutu no basa kugombekesa abantu amashomero n'amakanisa gaherire miteji bashabwe kugirebuza etakagiro kuteganisibwa mu kura kwayo ndijaguma ntuje mu kujaza ho kureba bundi kwakubaye no gufire kutamo bundi ogantu bashabanga batwireze umukono umuringwa abo kwa bondi baturaho na munonga bishomero batwere kurengwa imiti yakwata gasha kwa Ruth nwamanya abakwatire NRM bendera mu district ya Shema batabucira muhwezi wa chairman w'ekibina cha NRM omuyihanga lyona Alhaji Moses Chigongo ngo baretse kugamba konka batakuteka mu nkora ngo ahabwo kuba nabaza kubatamisa akaruru k'ekibina. Alhaji Moses Chigongo bwabena bwana habakwatire NRM bendera mu Shema n'abesimbero honga independent okwete wa district ya Shema yona bajemeriro kanya kwa independent. Time will come when everyone will say, let me keep my money, come as independent or I don't appear anywhere, come in general elections, because there is nothing that guides us, there is nothing that stops us. So let everyone look for the money. Do not waste it in NRM parties. What I want is to be a member of parliament, and I get it. That as our biggest risk as NRM. And at parliamentary level, that discussion, you can see it around because we are failed to enforce party discipline. Ibina tukubasa kuba independent which be nature member. It defeats logic. You can't be an independent member of a party of which you are a member. No, but I remember. Alhaji Moses Chigongo aragira besimbiro nk'aba independence okurugo mu karuru ngo kandi ngora yange no biyakusinga karuru tire cyarashakira abantu be okurugo mu government. Okwegana nafe tujja kwegana. Mukafunye bulungi bananda batwese. Okwegana nafe tukola ki? Saying, Muno Mukabi, Twitty, Karibo Turamara, Katum Tuyanamu, Turamano Quita Mugato, no Simbikuri, Modoga Banana, Badina Manipanga in Yawa. About what I NRM and Vajera Matica, NRM, what I got Gajenderaho, Urgum, Kani, about Mbabazi, NRM, Murevan to go away, Ya, to Mam Herizive. Nabwanyuma bashitamiso rukiko n'abesimbero nk'aba independence aho bamwe baba binjira mu ntebe z'ekibina bebembiro mu nyishengero ahabwashema South Professor Elijah Mshemeza obiya chairman w'abaguruso mu NRM structures bati bakataho George Tumusime kuba niwe yamuza omubigere ahabwo kugira ngo Mshemeza ayisimbire nka independent. Omugandi omnyishengero kazabwa Mtoma district Juliet Agashabashisha agambira abatezi bakaruru mu district ya Mtoma ngo bareke kwebe byabakorire. Juliet agambira ebi nyuma bazyo obwabire na rondo bushagiki omugombora ya Nyakizinga. Nyakizinga kargana za for parliament nabagira nti Nyakizinga tayini ishomero rya government tayine rwaro rya government tayine mashanyarazi tayine mizi ntumwenu nanye kabiha yakashuba nakashuba mano kabi ntubahandikira list nibenda ngo bagaruke ntunga mo district tubatina
mu musindi cyaje myaka 5 ndijo ayongereho ninga zimarire atandike zindi konka mwasindika yemusya naiza kutandikira busya taroho muruka ogunda tiremu sente emitwara 5 ahimbe nishanga abantu bingi nkabamuti bateka mu miliyoni district yone ya Mitoma ntiro mu 1995 abantu enshongezi bazigambiro kukati Juliet nanye niza kukogera agera tuninge wabugaka omukayanje yindwire n'indiamu ndashaka Mike atwakire Wabare Michael atwakire tucinaganda makuru otargaha TV West Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okurwa mu office ya President kitiroho ruterane urwakakoka karukoreta oburwire bwa serimu urwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryone oruterano oru nurwija kutandika 2026 okusya 2028 ebyokwezo ku 11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yagita abacondoza abanyabirajuru abakozi b'ebyamagara hamwe n'abebembezi b'ebyanga omukurwanisa akakoko karukoreta oburwire bwa serimu omujenyi mukuru ni Vice Chancellor wambara University of Science and Technology Professor Pauline Byachika Kibwika otafere kiganire eki ekyokeza hakakoka karukureta oburire bwa sirimu kandi neja kubaho kucebera sirimu ahabwabsha okumanye birukiraho tutayayira ha kibanja nhas.usc.go.ug kati chikwere kibeho tuhendera akakoka karukureta oburire bwa sirimu tutakahikire 2023 Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi, okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima. Byaguma bina mashemererwa. Ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho. Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi, eine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omurimbara City okumanya birukiraho tera noti mushanjo mukaga hata itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe abalala bajale kinyofu bakubumbanyo senena na walo nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kwejinisa omunjiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenge byo kuraramu ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje itanina noti emwe hashatu nemwe nshanje nina amazina ganje Birum Sanatori Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School erukusango muri Bitoma Bushenyi District St Francis nishobero ruhango ryine zimbe byinji na nabana nibinji na nabakozi nibinji konka tukaba tutwire twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda
mazima bakatuha amashanyarazi marungi mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukiraho tera noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo kamechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ibindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo n'imirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 322 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwe bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Umunya-Uganda mutahiwayo nomanya nkurga gavumenti yarwanyisiriza eteka y'enkore yabona abashome gete UPE omu 1997 na USE omu 2007 emiturire y'abantu mu Uganda nomanya ngo ekahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwa nyuma y'emyaka 28 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gwo kusima gavumenti ya NRM hamwe na His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omukoro ogu guri yabahebera 23 byo kwikumira gumwe 2025 omu Shai Kororo Independence Ground okutandika shaisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwa mu cyara we Janet Kataha Museveni minister w'ebyobwegese n'emizano omutwe gwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere iza twemurice obwe turukusima government ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitari zimwe na zimwe wakozesa momo nobu inamani go kushashuje biwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukaga 5 star 3 hashi ningasho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. Kunywa Akabozi multivitamin drink chikitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata Akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa Akabozi multivitamin drink nichikorwa b'Akabozi Health Products Limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe bipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'Akabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 0M. Olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo.
kurugera kimumbuki mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no bwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo haza gutebekanisa je kora birometendere hicere ukongera ibirungo by'itunyamurungi abahingi n'iminyeto no bahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungure byaro nywa umwana umurungi ko mutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kuceraho tera note 8 note 3 note 5 3 Get the power to win. Get the power to win. Basabana banye bunatera ngaba miliyoni 10 buli wiki nzigabanja nagama kigamba kimumpe bulogenda kusasula cyo nacho nasasula ngokozesa momo tochera birabana batugenda kusasa school fees ezibula balance obwasigalayo kozesa momo ate obogenda kusebito supermarket ngo biguze bingi sasa ngokozesa momo kubafuta momo amaza waka momo transaction najogenda kola mugenda mukusasula momo masanya laze momo mwana watu ejibuchimola tena besingo twina mno kwewura twita bolo ogenda kwewula kasere kabere okusimbira kutwapinga ko kozesa momo invest ogenda kusigo kamaza nda kusiga senza ngezolenga senza ngazoli safe tutanga kunusuru 10 paka kwambuka byona bikwasenga kozesa momo nagamba okosasula momo bolo momo invest momo enambe siko kolange kola ebintu ebyo ngebolo ngange kozesa momo investing kozesa momo paying kozesa momo mwana wote stanga chaso kweninga miliyoni 10 wedo ya nabade chengera mama nyabo chengera abantu basanyusa happiness abade omuntu chengera muzikize sokemba twale chengera tukome nkubulire onyiga kino wangula sente zino kade 10 tova amanya kwa mchalani Lunkse Priska Prosper. Okola mwalimu chengera Ndi wa restaurant sisters dinner. Jakalo keberesi Enza ka message wendi wano gwora batsi Ekyamazima miliyoni 10 mu bulamu bwange kyayitiridde kyaddala kubanga mbadde n'ebizibu ebyaddala nga sente ezeetaaga omwaka gunsaze gwonna MTN enunudde miliyoni 10 nzirina bizinesi ngenda gikulaakulanya njinyumirwe ate nguleko n'ettaka ne bwe ndirimalayo omwaka gujja kubanga zino sente za mukisa neyanziza neyanzeege MTN mama juu MTN mama juu Fuangulota nagamanyika star mukaga 5 ash over downloading a momo app empya bwechofa ogenda okukola kyonna kozesa momo basebo ne banyabo natalo nakolwalero njagala ndabe namukisa ki ani asinza okubeera ng'asasula ngakozesa momo ng'asasula ngakozesa momo ye namukisa olwalero tugende kukola enamba zizanye tunoonya mwanguzi Hello? Jebaleko sebo. Kale jebale sebo. Amanya gange nze Bruno Beti kubide okuva mu momo. Nkubide onjogerako ne mukulu mwa michimba. Chimba enkola get the power to win wali ojuliddeko. Mwami chimba katukambuza michimba momo ojukozesa osasula ngo okozesa momo. Supermarkets. Nyo kati wangu do bukadde 10 obwa momo mwami chimba yenza bukozesa oti. Oyo kola bingi. Ogula kana buno upichi bwa masanyaraze. No tandika olugwa bakavuga oboka wadde mwana ayingizenga yebiri nyanze kenyine akevugira mami chimbo okola mulimo ki ntunda fruits wali ku park otunda fruits ku park yawo ono park enkadde sevu wana mu kibuga wakati yawo nyine ngawe bachunga ono wabagabira change kati wemba nkwagala nga nyache njagala okuwa tuyinza kunganira wa City Square tugende ku Square ya mwami chimbo wangu do bukadde 10 okuva mu momo seba lunako lwalero sebo webayo balire ddala mukama wange obukadde 10 sinakuwulira bwomba ku vibe
ndi ku simu naye nange mba wano ntidde babayinza ginsikambulako kati sagala abantu bawulire n'okuwulira mbu mpangu. Njagala oginyweze mu kibatu bw'oti ebeere ng'enywedde. Era kyenkoze. Mwami Kiyimba! Naye ng'ebituufu tuddakwala sente z'osiwangudde genda kusabya ssente ojja kuba babuuza of course bagenda kukonfaminga nti yeggwe eno ennamba ya MTN eri official erina okukubira era egenda okubeera ng'eyogera naawe. Nti era akakayimba. Ate kaaki. Soka endigiddemmuko wano. Basaba n'abanyabo omusajja tumufunye bamuyita Kiyimba mu kibuga wakati we tulaga ayayayaya nagamba mumu nyiga star m 6 oba downloading mumu app empya. Get the power to win. La 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 la. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point. Amaka gokunyerera emishono hamwe no kweyikyererizamu nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ijotora no myenda yitu nka silk chiffon, emyenda y'abagore, ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe. Twine na za bags ez'okugenda n'aha mikoro na bags ezirikwihayo style yawe omu bwijwire. Nituguza wholesale hamwe na kamwe kamwe. Tushanje aha Rimbaguta Street ahashungine n'ekyombeko ekya Hosma Ruma 24 tukunyirize omu Christmas egi. Ebirikukiraho tera noti 58 16 noti 8. Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Letunjire kabo the Super. Esimu nse ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na nechweka. Lero zindo zishashule mpora mu bichweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shilingi 10. Nobasa kushashura buri wiki nari buri kwezi. Kiri yahariwe. Turi hamwe amashemerero gito tugine kizibira. Amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa. MTN ni rebero Uganda Communications Commission. Kurukayo mkahumro mwezi wa chairman wa NRM waburenjero izoba engineer Jonad Asimwe yashaba abantu baburenjero izoba kutangira President General Yoweri Kaguta Museveni aman menji habwa campaign ezari kwija kutandika ebirabiro na bino kwezoku omchanga echaburenjero izoba. On 24th we shall begin with Kisoro. Ari kugamba n'abanyamakuru engineer Jonad Asimwe yashobora n'ekimanyiso cya campaign ekyo kurinde batungire cyete protecting the gains. Kigambo protecting gains abantu bandi kyabahereza obuzibu. But protecting gains kiri nkobusingo butufunire kize gain. Ihanga oliva stable development ziri bata very fast. So we are protecting that. Nabaho ekintu kya development. Ngumiza muno
n'abatayi bange aba media you have been following developments in the 10 years 20 years behind nti abantu kubabaire emyaka 2 enyuma tuko balisaazibwa nashoborora ngo abantu bine kwesiga ekibiina kya NRM habw'entunguuka eby'amajuto mu Bunyoro. Jonad najanga borubajyo ruhakanisa gavumenti bareke kuhabisa abantu ahago byo kubagana sente z'amajuta. Hati omuntu ogamba ngo nyowe oburampa bwa president Bunyoro ngenda ba 25% ogenda gihanka n'ihanga lyonka nilikuba mu 12.5%. Ebisigaye biri investment ebyoma biki kusasura abakozi kora kibuli kimu kyona. So you shouldn't be diverted with those resources which do not make sense. Ebirabi nabina president naza kuba natandikira muri Kigezi omu district ya Kisoro. Omugandi makuru abesimbira ntebe ya parliament muri Ryantonde nibahigwa kube cyo kureberaho bitu kutagura kibiina. Ku Burundi guno tubadde twagala bitundu 9 ku buli 10 naye obukulembirwa chairman wa NRM wa district yagana okukiriza n'amanya nti chairman wa party n'awagira flag bearers najja ne yesimbawo kubana so president tukusaba kino ekintu kyatusukako wadde tuli mobilize bona kyatusukako kwanga onagamba gwa mtu twagala NRM eveyo eyogere ku nsonga zino otherwise bwe batevuddeyo obululu bwaffe ekifo ky'okulinnya genda kukola ki nungi n'atuwangula bw'aba yatuwangudde tulina kudda mabega we tusobole okutuusa obuweereza mu bantu baffe bitukiikiri abantu b'NRM saagala kikuwa ekizibu naawe woobadde mu nkambi yonna gy'obaddemu jangu mu ttiimu tukolere wamu tulabe nga tuziba Lyantonde yaffe ey'enkya. Dr. Doreen Birungi nwaine bendera lero Debora Rwabwogo nwari ntebe ya NRM kandi ogarukire nka independent abwa member wa parliament. Vision nashi okorekwa kwa president wetu tukagira twena ntubasa kugitwara omesha tutagire kuryana no kutana no kuhakahakana habwa ebigenderwa by'abantu buntu nkanye abakwa nyonje omuntu muche munongo mu NRM muche munonga obusinge omukaruru kaitu n'abashaba mureke kubagabaganisa mu abantu mureke tukuma obusinge buri muntu oyemereire hano omuntu wa NRM tushikira omugombora ya ryakahura mpumude na kariro konka babatura nibagira ngo ekikuru nibenda obuhereza omu byanga byabo twamushobora obuzima twamushobora enguuto zabereye zitagenzerege yazikora abesimbira ntebe y'abakazi ni 6 kandi y'abashija ni 3 ku rugombe na bitari bimwe na bimwe. Amakuru agasha kwa Ambrose Ntwagaba Katoto na Sande William. Amakuru agibimzano timu ya Uganda y'abariyansi y'imyaka 17 ya Uganda Cubs rizoba yagiraho kutendekwa ko kubanza muri Addis Ababa obu herikwetebekanze mpaka za Sekafa eziri kutandika aharwa mukaga. We had a very smooth trip to Addis Ababa. We arrived yesterday in the morning. It was a very long, we set off very early, like later in the evening, and then we stayed at the airport very early because we don't want to have a slowdown or missing flight or someone being late and all that. So we arrived at the airport early. We always wanted to work proactively, and I think it was smooth. We got to Addis Ababa early morning. Players have to go through MRI, and we are good to go now. All the 23 players that we bring down to Addis Ababa went through the MRI, so that's a very good news for us. The players that, the key players that are in the team all went through, so that's very good for us. We were pushing to at least train yesterday. Tuli Addis twatuse bulungi jo wadde twatusemuko ku budde bwa kumakya nga bukya wano naye tugezezzaako okugenda n'eki ekyabaddewo n'abavubuka bennyini okubeera nga bepreparinga ddala okusookera ddala mu bwongo kumanya mbu kati tutuuse wano. Yes, weather si eri awo ng'eye Kampala bunyogovu bumwe buliko. This tournament is very significant for the football. The first one is this program, this Road 2025, and Road to 2029,
to evaluate or to check whether this program is effective or not. I think webaire okuba omurebe murungi ow'amakuru agacenshura nagakusiona Mbabazi Charity ndakwendeza omwebazi omurungi otarga TV West darakurungi. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *2